tubanje kubasuhuza ndetse no kubaha ikaze mwese mukurikiranye channel y'Umutsindo TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho kuri iyi saha. Ni amakuru yo kuri uyu wa kabiri tariki ya 23/2024. Ni amakuru agezweho kuri iyi saha, ni amakuru akomeje kubica bigacika hirya no hino ku isi. Twakubwira ngo niba utarakora subscribe wakora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru yacu byihuse cyane kandi amakuru aba yizewe ijana kurindi. Amakuru yacu reka tuhere kuri iyi nkuru ivuga ko umugore yishe umugabo we amukase igitsina. Polisi yo mu Ruganda irashakisha uruhindu umugore w'imyaka 28 y'amavuko ukekwaho kwica umugabo we amukase igitsina nyuma yo kumukekaho ko ajya muca inyuma. Ibi byabaye ku cyumweru tariki ya 21 Nyakanga 2024 ubwo umugore yakataga igitsina cy'umugabo we yitwaga Regan Karamaj wari ufite imyaka 28 y'amavuko, wari utuye mu karere ka Kayotera mu majyepfo ya Uganda mu mujyi wa Mukutura. Daily Express yatangaje ko umuyobozi w'umujyi wa Mutukura David Mujasi yatangaje ko ibi byabaye nyuma y'uko abo bari bamaze igihe mu rukundo, ariko umugore agakeka umugabo we ko ajya muca inyuma. Ati bashwanye mu ijoro ryo ku cyumweru ubwo bari bavuye mu kabari, umugore afata icyuma agikuye mu cyikoni akata igitsina cy'umugabo we. Umuvugizi wa polisi mu karere ka Kayotera Hassan Musomba yatangaje ko batangiye guhigisha uruhindu uwo mugore ngo agezwe mu butabera. Muri Kamena uyu mwaka nabwo umugore witwa Susan Namuganza yakase umugabo we igitsina nyuma yo kumukekaho kumwiba amafaranga. Uwo mugore yaje gufatwa akatirwa igifungo cy'imyaka 15 muri gereza. Ngayo nguko bagabo mukorera amakosa abagore banyu murarye muri imyenge murumva ko ibintu byakaze. Amakuru yacu reka tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko mu Ruhango umugabo akurikiranyweho icyaha cyo kwica umugore we. Naho Mvukiye Innocent mu mudugudu wa Cyunyu mu kagari ka Rwoga mu murenge wa Kabagari mu karere ka Ruhango akurikiranyweho kwica umugore we Uwingeneye Mukandanga. Amakuru y'urupfu rwa nyakwigendera Uwingeneye Mukandanga yamenyekanye mu masaa moya zo ku cyumweru tariki ya 21 Nyakanga 2024. Nyakwigendera yari asanzwe atuye mu mudugudu wa Gitwa mu kagari ka Rwoga mu murenge wa Kabagari, ndetse yari abyaranye n'umugabo we abana 3. Amakuru y'intandaro y'urwo rupfu nuko yari yararagijwe n'abaturanyi ihene enye ndetse yari yarazijyanye aho umugabo we acumbitse bitewe nuko ariho hari ubwatsi bwinshi. Ubwo yashakaga kuzigarura mu mudugudu wa Gitwa umugabo we yarabyanze amusaba ko yabanza akamuha igihembo cy'uko yaziragiye neza. Nyuma yaje kutabyumvikanaho batangira gukimbirana, ariko ngo umugore asaba ko yatwara ihene umugabo nawe akabyanga. Amakuru akomeza kuvuga ko umugabo yaje kujya mu nzu agasohokana umuhoro awuhishe mu kwaha akamutema mu ijosi n'ahandi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabagari Nivuguruzwa Emmanuel avuga ko amakuru bafite nk'ubuyobozi nta makimbirane uyu muryango wari ufitanye azwi nubwo babanaga batarasezeranye imbere y'amategeko. Amakuru y'urupfu rwa nyakwigendera twayamenye mu masaa moya z'umugoroba ku cyumweru tariki ya 20 Nyakanga, aho umugabo wa nyakwigendera bikekwa ko yamwishe akoresheje umuhoro. Gusa amakuru y'abaturanyi b'uyu muryango batubwiye ko nta makimbirane bari bafitanye azwi. Nivuguruzwa asaba abaturage by'umwihariko abashakanye kujya begera ubuyobozi bukabagira inama mu gihe hari ibyo batari kumvikanaho aho kugira ngo baviremo kwicana. Ati nyuma y'ibi byago dufite ntitwabura gusaba abaturage by'umwihariko abashakanye kujya begera ubuyobozi igihe hari ibyo batumvikanaho
aho kugira ngo bibaviremo impamvu yo kwicana. Uyu mugabo naho mvukiye Innocent ukekwaho kwica umugore we yamaze gutabwa muri yombi, ni mu gihe umurambo wa nyakwigendera Uwingeneye Mukandanga wajyanwe mu bitaro bya Gitwe kugira ngo ukorerwe isuzuma. Ngayo nguko bikomeje kugorana muri no minsi ya none. Amakuru yacu rero reka tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko abantu 12 barembeye mu bitaro nyuma yo kunywa ubushera. Abaturage 12 bikekwa ko banyoye ubushera mu mudugudu wa Kagese, akagari ka Gasheshe, mu murenge wa Masaka, mu karere ka Kicukiro, barembeye mu bitaro nyuma yo kunywa ubushera bikekwa ko buhumanye. Ibi byabaye ku cyumweru tariki ya 21 Nyakanga 2024 ubwo mu rugo rwa Mpayimana Olivier wasuwe na sebukwe bamuzanira ibinyobwa birimo ikigage n'ubushera, nawe atumira abaturanyi. Uyu muryango nyuma w'ibirori mu masaha ya mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 22 Nyakanga 2024 nibwo bamwe mu bari banyoye kuri ibyo binyobwa batangiye kugubwa nabi. Umuvugizi w'umujyi wa Kigali Emma Claudine Nirenganya yabwiye itangazamakuru ko kuri ubu abantu 12 muri 26 baguwe nabi, nubwo abo banyweye ubushera aribo barwariye mu bitaro bya Masaka. Yagize ati bagize ikibazo ari abantu 26 bakaba barafashwe baribwa mu nda, bafite kuruka n'umuriro mwinshi. 12 bari bajyanwe mu bitaro bya Masaka bakaba batubwira ko bari koroherwa. Emma Claudine Nirenganya avuga ko hari gukorwa isuzuma kuri ubwo bushera kugira ngo hamenyekane niba bwari buhumanye koko. Agira inama kandi abaturage kwita cyane ku isuku y'ibiribwa n'ibinyobwa mu gihe babitunganyiriza mu rugo kandi bakirinda gusangirira ku muheha. Inshuti zacu rero z'akadasohoka, reka tubashimire uburyo mwabanye natwe, reka tubashimire ukuntu mwatwitayeho, reka dukomeze kubabwira ngo aho muri hose mukomeze kugubwa neza. Ya niyo makuru yaragezwe ari kubica bigacika hirya no hino, tukaba twashishikariza kongera kumva amakuru yacu ku isaha nk'iyi. Mwagize neza gukomeza kudukurikirana, na hakagaruka mwari kumwe nanjye Danny Dash, na uta ciao ciao.